Kwakusesigoduka namhlanje enhlizweni yami sayingaske la ntetho kuthiwa uSathane uzayidela inkani ngayomdelisa uSathane inkani uwedwa ngoba njengoba sisohlukana namhlanje lowo nalowo ubheka kweyakhe indawo kodwa sayingaske ungaphuma uphethe sakho isiphune esigcwele ukulima uphuma apha kule ndawo uphethe amandla ngoba iyona nto esizoyinikezwa ngamandla kule ndawo ngelilanga lokugqibela lamandla kaThixo nawe sayingasempilweni yakho ungangahlulwa ngalamandla kaMoyingcwele uSathane akanangxaki nabantu abakhonzayo kodwa amandla kaMoyingcwele akekho uyayazi into aba bantu abayongozi kuye xa sizohlukana namhlanje yona ndizawusenza siba ingozi kuSathane ngamandla esiwanikiweyo ngoba njengoba silapha sizojima sibheke efindini ngoku sizojimela yena uSathane ngoba xa ungayazi into aba une-opponent enguSathane nekuyazi uzawuluza njengoba sizophuma kule ndawo the devil is ready for you when you ready now for uSathane uready now for amadimoni ngoba wena amadimoni are ready for wena xa ngebana sigwaduka namhlanje amandla kaMoyingcwele funeka ubantu abanaphume abethe ingubo yakhe ithi iBhayibhile umazisi wathi awuhlentabeni wahlethwa nikazimlo ngoba wahlala noThixo 40 days and 40 nights ngoba xa uhleli noThixo kunekazimlo ekulandelayo ithi iBhayibhile abantu boyika ukumjonga umazisi ngoba wayegcwala inkazimulo nangoxa sihamba sigwaduka namhlanje kunenkazimulo esizawuphuma siyiphethe noma emehlweni enyama isibonakala kodwa komoya ukhona inkazimulo senzonikela inkonzo ukhona inkazimulo nawe namhlanje hey Nkosi yami kuMoyingcwele yedwa wayitshintsha impilo yomntu kuye yedwa namandla wakuyitshintsha impilo yomntu masihlabela le ngoma sithi Nkosi inamandla inkosi inamandla amandla wenkosi uYesu abonakala manyana emntwini abonakala manyana sizawugwaduka namhlanje siphethe izinto zikaThixo siyodilisa zonke izibingelo zikaSathane ukala noma sikhona sesakokwenza kwakho uyadilisa isibingelelo noma uzapha ubona uSathane uqakile hey uphethe amandla ngoba noma uzapha ubona into yoba nguye owoyisayo kodwa ngoba uphethe amandla uSathane afuneka egobile ithi iBhayibhile ngegama likaYesu onke amadolo ayakhona funeka ugobe uSathane kungagobanga thina ugobe yena uSathane cela sibeke inyawo socela unikele inkonzo mntana uNkosi luhlongwa alikho igama elihle nje alikho igama
Bapostila bafundisa abavangeli abashumayela abadala otata omama abantu abathi uThixo salisile egameni lenkosi Yesu. Amen. Haleluya. Asifumane izwi incwadi kaMateyu chapter 16. Untilele incwadi kaTimothy chapter 2. Timbona botado, tola timbona bota, antola timbona bota, tola timbona bota, Ncwadi kaMateyu chapter 16 verse number 17. Inhloko ndaba uPetros uyavuma ukuba uYesu unguKristu. Verse 17. Waphendula uYesu wathi kuye, verse number 17. Waphendula uYesu wathi kuye, unoyolo silonta yona, ngokuba akukutshilelwanga oku inyama negazi, ukutshilelwe nguBawo osemazulwini. Verse 18. Nam ke ndithi kuwe, unguPetros wena, ndiyakulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam. Ibandla lizokhelwa funa lithatha. Namasango elabafileyo akayikuloyisa. Verse 19. Ndiyakukunika izithixo zobukumkani bamazulu. Jesus. Kuthi ke othe wakubopha emhlabeni kubopheke emazulwini. Thanda ukuthi lesithandaze ngawo. Fika nje ukuthi lesithandaze enyana. Funa lithatha.
kuthi othe wakukhulula emhlabeni kukhululeke emazulwini. Babayala abafundi bakhe ukuba bangaxeli bani ukuba yena unguYesu Kristu. Verse number 1. Inhloko ndaba lithi umthandazo webandla. Kuqala ndiqononondisa ndisithi izicelo, imithandazo, izikhungo nemibulelo. Verse 2. Mazenzelwe bonke abantu, iinkosi nabasemagunyeni bonke mabathandazelwe, ukuze kubekho inzolo noxolo ehlabathini, sihlale ngokoyika nangokuhlonela uThixo. Verse 3. Yinto elungileyo nekholekileyo leyo kuThixo umsindisi wethu, ofuna ukusindisa bonke abantu baze bafikelele ekuyazini inyaniso. Yes. Verse 5. Kaloku nguye uThixo ukwamnye nalowo ungumxolelanisi kaThixo lomntu, nguKristu Yesu ongumntu ncakasana, owazenza inhlawulelo yenkululeko yoluntu luphela. Verse 8. Verse number 8. Ngoko ke ngumnqweno wam ukuba imithandazo yenziwe ngamadoda emabandleni onke, ethandaza ephakamise izandla ngenjongo ezimsulwa, engahambisani neengxabano nomsindo. Okay, njengoba sizothandaza ke bazalwane, umthandazo lona ufanele wenziwa libandla. Njengoba silapha silibandla okanye singumzimba kaKristu. So thina ngamanye amagama uThixo uthethe noPaul, ukufumene uPaul ungumyalezo osuke ezulwini. So ngokuyalela onyana bakhe abafana noTimothy into yokuba kwezi ndawo nikuzo kanye ebandleni funeke kwenziwe lo mthandazo. Ndiye ndithi kanthetha ndisithi lo mthandazo uyinhliziyo kaThixo, ngoba ngumnqweno nento ekanyangwa nguThixo. Ngamanye amagama uba uThixo ebelala, ubunothi noba uyamvusa ngo-1 ebusuku umbuzo uba yintoni na icingayo, yena benokuxela into yoba ndicinga into yokuba bonke abantu bangafikelela ekuyazini inyaniso. Akanayo enye iThixo into ayicingayo ngaphandle kokubana umuntu afikelele nje ekwazaneni kunye noKristu. Into ecingwa nguThixo le nto ke ngomna njengoba ithi uThixo evele wayitshisa uPaul, wabona uthi uPaul uvele wayitshisa oonyana bakhe okanye abazalwane. So ngoku nasingabathunywa abangoPawulos banamhlanje, umoya oyingcwele uze wasidlisa inhliziyo kaThixo ukuthi ngoku nathina sasala nokucingwa nguThixo. Ayinasinayo enye into esicingayo ngaphandle kwento yaziwa nguThixo. Namhlanje liyanditsha alelizwi lento thina ayenziwa ngabandleni injongo kaThixo. Abantu ababandleni into abayenzayo bayahlala njengabathandaza, bethandazela iziqu zabo, bengathandazeli injongo kaThixo. Haleluya! Wakuzawulapha ubiziwe nguThixo ukuthi uzosebenza, wakungabuye umthunywa kodwa ulapha njalo. Wena ungacingwa fana awunguye umthunywa onjengodlongwana, but wakubizwa kwakho uzokufindiswa, ubizelwe ukuba uzokwenza umsebenzi wenkosi Yesu, umsebenzi wenkosi Yesu. Haleluya! Usindisa abantu, siyahamba ngoku, sebenza wenkosi uJesu, siyahamba ngoku. Ndiyamthanda uJesu, jonga izwi lakhe liyadala, njengoba lidala alithembe
yayinamandla bekusithiwa kuthiwa wathi makubekho ukukhanya ukwakhona ukukhanya wathi amanzi makameme ecaleni esitsho ngevoyisi yakhe amanzi ameme ecaleni kwindawo eyayinamanzi kwabakho umhlaba wathi emhlabeni wena mhlaba phumi utshani umhlaba wayintsulile songaxesha kuthethwayo izwi lakhe liyadala uthi wena phela awutyhilelanga nyama nagazi ukuba mna ndingubani asitshilelanga nyama nagazi ukuba yintliziyo kaThixo besawuyenza uthi ndiyakunika uthi ndiyakunika izitshixo ngamanye amagama namhlanje wena uhleli jongani bazalwane ibandla elikhokelwa ngabathunywa liyadala lenza izinto zenzeke ngoba abathunywa bakaNkulunkulu banika isitshixo sokuvula hayibo esivula intolongo zabumnyama sike singene sibheke noma siphezu komhlaba kodwa kwakusawuqangulula umhlaba sibheke ezansi kwanabafileyo sifika sivule siyovula ngoku siyovula ngoku siyovula ngoku siyovula ngoku emandema jongani bazalwane emkhathini ophansi komhlaba eHadasi bayakhala badinga mna nawe siphume kwiibhodi zethu zenyama singene kwiibhodi kwi-spiritual body singene sifika sibabophe sithi phume phume Hadasi sibakhuphe bagciniwe nguSathane phansi kwamanzi hayibo bazalwane ama-devil worship wa-party 2 bonwabile hayibo bazalwane abonwabanga kumsebenzi abawenzisa nguSathane babuhlungu bayakhala bathi singaphuma kanjani kule ndawo kuba nonosikhulula kule Hadasi bayakhala imini nobusuku kodwa badinga thina kodwa badinga thina sinikwe isithixo uthi ndininikeza labafileyo ndininikeza abafileyo laa nto yayithethwa ukudiphetha wayekhona emandulo umhlaba ungekabikho ukhona wayekhona emandulo umhlaba ungekabikho ebakhona izolo nanamhlanje usekhona into yayithetha emandulo nakwazi isizukulwane usayithetha loo nto ithetha ukuthi nawe unesithixo siyovula namhlanje amagqirha ayakhala umoya wesolo kufuneka udake kude kukhawula isigalekiso esifemelini yakho kukho amagqirha izinto zonke zibotshwe ngumoya wamagqirha umoya wamagqirha umoya wamagqirha amagqirha funeka aphume kwabe ngo-party 2 abuyela emisipheni wayo ababazalwane amagqirha namagqirha funeka bapheke ezulwini siyabakhulula inyangi amadlozi fonke abaphuphayo siyabakhulula uthi uphethwa ngani bazalwane
abongameli behlabathi, ihlabathi lonke lithembethile, ihlabathi lonke lithembethile. Abanayo enye into abayenzayo ngaphandle kokujongana ngezikhotho zamehlo, bajongana ngezikhotho zamehlo ngoba bebanga imihlaba, bebanga injebo, bebanga ilizwe. Hayi bo bazalwane, thina singabantu bawumegephile, sithandazele bona ukuthi noma into bayayithetha kodwa bayithethe belawulwa ngumoya oyingcwele, belawulwa ngumoya oyingcwele. Ilizwe liphahile, ayinkonzo nasezinkonzweni, inkonzo zijongene nezikhotho zamehlo. Ndiyayithanda le ndawo ukuba ngaba ku-verse 8 uthi wena uthandazayo uyindoda noma umama noma uyintombazana, thandaza ungena nqupho, ungena ntandabuzo, ngoba xa unenqupho uhambisana nemisindo, uhambisana nokuhleba. Hayi babazalwane, awuzulunga kulo mthandazo, uzaba yifeyila, uzathi ubheke kadesi usuke ushiyeke kadesi. Siyathandaza, phakama ngenyawo, siyathandaza, phakama ngenyawo, siyathandaza. Iba ready for umthandazo, iba ready. Umthandazo ngumthandazo wahlobo, izaba ngumthandazo njena wokungena ngaphansi komhlaba, umthandazo njena, umthandazo nje wokungena, umthandazo wokungena apho ungangenwa khona. Thina apha singena khona, apha kuvulwe, apha kuvalwe khona, siyangena sivule ngoba siphethe izitshixo zokuvula, izitshixo zethu zokuvula. Sibuye sibalande, sizobalandela edwaleni, sibabeke edwaleni, sibabeke edwaleni ngoba selakhiwe, siphezu kwesisekelo esinamandla. Akhona mnye onosithiliza, thina sodwa siyadiliza, siyadiliza, siyadiliza. Umbuso kaSathana siyawudiliza, masaphele siyanwadiliza, masaphele. Asinothi sihlangene singabawina abantu bakaThixo, noma ngama-devil worship, noma ngabahlala baThixo, singazijiko. Yeyi wena Sathana, umbuso wakho namhlanje ndiyawuqhekeza. Yeyi wena Sathana, umbuso wakho namhlanje ndiyawuqhekeza. Khawuthandaze, sulinde, sulinde uthi uqhutshwa. Hayi bo, sulinde, sulinde uthi uqhutshwa. Khawuhambe uyothandaza, khawuthandaze, 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 khawuthandaze. Izulu liyakhala, uYesu ufuna ubuya, uxakiwe, ibandla lilele, aliyazi njengoba lihlanganele, sihlangana silibandla, masilanda abantu. Bakhona singena bashumayeza ngoba sibephuthula ishumayela, kodwa ngomthandazo wakho uyabalanda, ngomthandazo wakho uyabalanda, ngomthandazo wakho uyabuya. Sophakamisa uTata uKhakhaza esengaphaphile, azokuthula umyalezo. Kunamandla kaNkulunkulu azabakhona, abantu bazawubhaptizwa ngumlilo ngoba sikwinkonzo yobhaptizo. Umthandazo wakho kuwona uzobangela ngwabuna abumoya egcwala akasusi izinto ngathi uyagalela. Phakamisa iingalo zakho, wena uhlabelela, yohlabelela.
Ngibulise-ke abaphostoli, ngibulise abadala bangeni, befundisi, ngibulise abadikoni, ngibulise otata abakhulu, omama abakhulu, ngibulise obhuti, osisi, iSunday School. Ngegama elihle, igama lenkosi uJesu Nazaretha omuhle, bandla lonke lithi amen. Umpostile ukhakhaza, ngisindisiwe, izono zami zixolelwe, ngiyazalwa kumhlaba waseMountfrey, ngishumayela kuNkulunkulu. Ngitshadile-ke nomfazi nabantwana abathathu. Sizawuphinda-ke ngo-October 25 okwesibili. Manje mosilenze ukutshada. Ngizophinda kwesibili, sizophinda indlela nge-25 ka-October. Ungahuqe ngaphezu kwale wayehuqa ngoku yasasingena kwi-20 years edlulileyo. Praise God. Hallelujah. Ndanzelwe inceba-ke inkosi ngelilanga. It was 1999, 12 October. Ngihlangana nenkosi, isimo singekho sihle kakhulu. Ngasizakala. Kusukela ngoko-ke bengakusho kuwe ukuthi ngihamba nayo inkosi. Incede impilo yami ukuze kube namhlanje. But ngakusho, there are a lot of challenges kwindlela yensindiso, but inkosi ikwazile ukungisiza. Zange ngabackslide all these years. Ngihambe nenkosi kwaziwa namhlanje. Kodwa-ke ake sibonge nje kakhulu tata umpostile kubafundisi abaye bancedisana notata uGaleni notata uZibi ekwenzeni ukuthi lo msebenzi ube nempumelelo. Siyababonga kakhulu noba bengekho namhlanje. Praise God. Into enqabile loo nto umfundisi ancame izinto or amahlelo for isonto lakhe azoxhasa i-movement which is angayazi naqala ukuyibona. So siyabonga kakhulu-ke ngaloo nto. Egameni lenkosi ake siphinde sibashaye ngezandla. Praise God. Before ngishumayele nje, we are living kwisikhathi esibi. Ibandla liphila kuleso sikhathi esibi kakhulu. Ya isikhathi la usathane ebhizi kakhulu attacking the kingdom. Siphila kuleso sikhathi. And we need to know that so that singabi singothuswa zizinto eziningi ezenzekayo kwi-kingdom. Ngathi mina uThixo usivuse ngesikhathi esi-right to bring back the dignity of the church. Ngoba usathana ubhizi eyona ndlela emangalisayo ukuyiqeda nje. Uyawuka sathana kumele nje ngabikho kwanto nje kuthiwa ngabantu abasindisiweyo. Ngithi-ke uma ngithetha ngithi izinto eziningi ziye zenzeka during COVID time. Zonke izinto esizibonayo imiphumela yesasikhathi la ibandla liye lavalwa khona ukuba lingathandazi. Ngoba amandla ebandla akuphea. So usathana waye waqoba-ke wabona ukuthi okay abakwazi ukumisela zinto ibandla lisaphilile.
because ibandla liphila ngeprayer. When ibandla kungasekho prayer, or awukhe ngiyeke le nto ebandla, or umuntu xa esengasathandazi, because sometimes we miss the point yokuthi ibandla yintoni, because according to the word ibandla umuntu. Akusibandla ngoba sihlangene safoma ibandla, but ibandla according to the word. Njengoba ngilibandla ngiyityebise le nto, iBhayibheli lithi na ngingumzimba kamoya oyingcwele. So uThixo uhlala emntwini, not in the church. A church is a building, but uThixo uhlala emntwini. When uThixo efuna ukucommunicate with the person, ubulala inyama ilahle phansi. Lamntu abe out of ingqondo yakhe, and then ngesikhathi out of ingqondo yakhe uthi udila naye the spirit. So I remember one of my brother efika lapha ebandleni bese ngikuhleka ke, because wayethi makuthandazelwa abantu ngoba bona abantu bayawa mabethandazela, wayethi mayethandazela afika baxhathise omunye umuntu esuke ngasemuva. But one day, because lento ayenziwa indoda, yenziwa ngamandla amoyingcwele. When you lay hands, holy hands, oh my God, we are transferring the power of God. And then ngelalanga angazi kwenzekani kuye, kodwa masebanisa bangibuza kuye ukuthi mntaka baba kwenzekeni, because ngikhumbula kahle ukuthi wena makuthandazela abantu wena ubunzima umini uqoma izandla kodwa unebhalansi ukuthi wena ngeke ulale phansi. Uthi nama ngiyazi kodwa ngapha ngingevane nje. Uthi zempingqondo base umtingqondo ngoba ingqondo le ingqondo yathathwa ingqondo, umuntu waba ngaphandle kwengqondo, and then Thixo wenza whatever akona afuna ukuyenza because ingqondo yomuntu ayisekho elwa noThixo. Praise God. Ngibona nabanye wena sibeka izandla kokubona yonke lo Yesu bajula manje, but he is fighting with the Holy Spirit. Yeah, la kuye ngaphakathi there is a fight. Uyalwa akafuni kwenza lento moyingcwele athi makayenza. Ngicela ke ngaphandle kokwesti ixesha ke sifunde nje ke ukwenza nje imizekelo msinyane nje before siye ezweni. Hallelujah. Ngoba ngibona sibuke lento from the word. Amen. Genesis chapter number 17, verse number 3. I just want to explain Genesis chapter 17, verse number 3. And then see Joshua chapter 5, verse number 14 and 15. I don't want to waste time on this, but I guess comments and quickly. Yeah, I'm see so that must come up upon the same language with the word
kodwa sikwazi ukuthi defend, because we need to defend it. We need to defend it. Genesis chapter 17 verse number 3, quickly. Ncwadi Genesis chapter 17 verse number 3. Yes. Soko ndaba ithi unqophiso ulwaluko verse number 3. Ngizokuxelela ke njengoba uhamba nami basifuna isihloko, because omunye umuntu ngoba balindele ukuthi sizothetha ngolwaluko ukuthi nasikho olwaluko ekhulu. I will tell you manufuna isihloko from verse number 2. Wow, Abraham. Ngobuso bakhe. Okay, I guess from verse number 2. So it says, Verse number 2. yes. Ndiyakubeka unqophiso wami phakathi kwami nawe. Ndikwandise kakhulu kunene. Wawa uAbraham ngobuso bakhe. Yes. Verse Last sibona uThixo la ethetha no baba uAbraham. And then ithi iBhayibheli after uThixo ethethile alibonke balekwazi, and then ithi iBhayibheli wabanjwa ngamandla uAbraham. Wow. May you please read in English. Must be clear now. I'm from Satanas Can you repeat again? So Mike. Yeah, please. At this, Abraham fell face down on the ground. Then Abraham fell on his face in worship, and God spoke with him, saying, iBhayibheli ithi wawa ngobuso, then after ewile mfuna sibambele ndawo ukuthi after ewe ngobuso before God, and then uThixo wathetha. Akathethi uThixo nomuntu because akwenzeki uhlangane noThixo uphinde ube nguwe. uThixo mayenza uthetha into yakho uyilahla phansi apha engadeni. And then ithi iBhayibheli after uAbraham elele phansi uThixo waqala wathetha. Inyama ngesasikhathi ilele phansi inyama, uThixo waqala wacommunicate naye. Ngoba into efuna kubani, efuna uThixo kubani uye empini, the spirit. Is it clear? Joshua 5 verse number 14. Ncwadi kaJoshua chapter 5 verse number 14 and 15. Verse 14. Bawujikeleza umzi ngomhla wesibili isihlandlo sasinye babuyela eminqubeni. Benje njalo ke imihla yamithandathu. Verse 15. Wathi ngomhla wesiphenxe bavuka kusasa ngesifingo bawujikeleza umzi kwa ngolo hlobo izihlandlo zasiphenxe. Kungalo mini yodwa abawujikelezayo umzi izihlandlo zasiphenxe. Verse 16. Joshua chapter 5. Joshua chapter 5. Not that Joshua chapter 5 verse number 14 and 15. Sorry. Verse number 14. Yathi hayi ndingumthetheli womkhosi kaYehova ndifikile ngoku. Wawa uYoshua ngobuso bakhe emhlabeni waqubuda. Wathi kuyo ithetha ntoni na ke inkosi yami umkhonzi wayo. After
Suyenza lento yakho ufumana umoya ongcwele yakho uyehla phezulu kwakho phezulu na. Khona izinto ongazozithola ezitholwa la. I-tongues aziphumi umuntu enguya. Akaza lo. Iyathatha ingqondo imike kuqala. Sibe phumile ilwimi ezintsha. La. uThixo akathethi nomuntu osoba. Khayifuna ukugqibezela ngifuna nje siqiniseke ngibe seneshumayo. Verse number 15. Yeah. Wathi umthetheli womkhosi kaYehova kuYoshua, vula imbadada zakho ezinyaweni zakho, kuba loo ndawo umi kuyo ingcwele. And then wabe seyathetha ke ngoku yeva ngoku. Akuthethwanga naye ehleli. Thethwe naye selele phansi. Kwathiwa khulula imbadada zakho ezo. Ngoba lo mhlaba ungekho njani? Ungcwele. Daniel chapter 8 verse number 17. La ukubhisa kakhulu nethomo inekwetwa minus i-worship, because la ungekho worship khona you must know ukuthi umoya ingcwele, ngoba umoya ingcwele ugcotshwa amagqirha esontweni. Hey, uba ubaya enhlombeni yamagqirha yiyo leya. Nezilwimi zakhona ngeke uzithole ukuthi uyazitsho nawe igama ithethele. Usithatha utriki, ufuna abantu abatriki spiritual. Abantu abazawukwazi ukukhoba batshone endulini bayibone iyeneni yento yakho, ngoba masingayiboni ukuthi ivela ngaphi singabe ukuthi bekade kusenzeka uwanotho, but nawo uwanotho ngasenzeka kanti khona into engeneleleyo. Behamba ngokwezabo inkanuko besithi liphinakalo idinga lokufika kwakhe. Yabona bayanyelisa njengoba sithi uyabuya thina bona bahamba bebuza noma lide lifike nini lokudala beni, ngoba nokhokho bayitholeka nani ngisaqhubeka ngitholeka Nkosi yami. Thina sisapotwa ilizwi lilo elisixelela intoba ixesha eli lithini ukude kangakanani, ngoba iBhayibheli lalithe siyawubona. So ngamagama zonke izinto okuthiwa siyawubona ngasesizibonile. Do you know eBhayibhelini ithi nalanto yokuthi ibandla livalwe, ipower is in a way. Uba kuyobaphi isikhathi la amandla ebandla ayovalwa khona. Zonke izinto zizawenzeka ngesikhathi, but lithi iBhayibheli into yokugqibela eyonqoba, which is ibandla again. So ngamagama into yokunqotshwa kwalo yi-period. That is why kumele wena ube careful ukuthi makufika lezi periods ingafiki sihambe, ngoba xa ungenaliswi it means izofika sidlule nawe. Donasi now quickly sifana Liphinakalo kwidinga lokufika kwakhe, kuba kuselokuba obalalayo ukufa izinto zonke zahlala zihleli zinjengoba sekuqalekeni. confusion ukwabalala ukufa kodwa izinto zisebe ngola hlobo zazi
but otshoyo ngoku iyaxoka. Yes, singasho ngithi xa bakubheka ngoba kungithi babhubha mhlawumbe izinto zise almost the same, but not kule generation yethu. Kule generation la WhatsApp no Facebook ucinga izinto ziseko la hlobo la umyaleza khona umntana izinto zibentathu ngeke abuye nazo zontathu and ungambetha umbulala because isikhathi sizele izinto ezingathi ngabantwana bagejwe yi-social media. Alishumayeli ngayo i-powerful i-social media imngcinele i-powerful but iphethe into ezimbili. I-powerful kuma-side ayi-two i-meeting akudestroya i-meeting akwenza uphumelele. Two things because kumele sikhobe injongo yayo kuqala umseki wayo ukuthi wayeseka ngezinto. Umuntu ebekade engekho pha ukho u-50% adropha ngaye kweza kwamoya because plans kuthiwa hlala khona spend almost ixesha lakho kulamzi. So ngamanye amagama lamzi weba isikhathi sakho seprayer. If you are not careful, that's why I go wrong. Ilungile ayilunganga. Kodwa mawuhlala iphile ngeke wenze into kalula. Ulwazi lelifunekayo. Ngoba konke nalo ulwazi ungene deep kwizaginya yona. Uyophuma ungenawo amandla okumuva ubheke phambili. Siyadinga sidinga kwindoda esingayazi sithi sizawuyenza lento othi masiye and asifundi nokufunda thina pha kula migqaliselo sithatha ngokucikika agree kanti we signing i-covenant with the enemy yokuthi wena zonke insuku alisushonelanga ungafesanga nto kowabuso ngoba wasayini ngoba wena alisushonelanga. La kunozijonge nango hey umfundisi obhorayo ke ndo ndime ufike kusela umuntu khafa and then adlulisela abantu yonke into ayenza ngokuyadla wathiwa siyazibona apha i-rules zalapha siyazibona yonke into yenzayo indawo kuyo nayo yonke into siyazibona apha. So ngamagama ubanjiwe wena into basebenzela basakhumbanga ngoba lokhu ku-95% walapha ecaweni ukuyo lento ethetha ngayo. Andithi rongo ndiveza ubungozi nokulunga kwayo kwezilimi. Asitetelile fundiswa verse 5 kuba oku kufihlakele kubo. ithi iBhayibheli lento bangentoba babe nengxobozelo ithi iBhayibheli lento ifihlakele kubo. That is why benimi uze ukuthi ide yenzeke nini ngoba lento ifihliwe phakubo ayaphika. Kuba oku kufihlakele kubo ngokuthanda kwabo ukuba izulu layelikho kwakudala nomhlaba uvele emanzini umi ngamanzi ngalo ilizwi likaThixo elathi ngezo zinto ihlabathi langoko lantshiliselwa ngamanzi latshabalala. Ke lona izulu langoku nawo umhlaba lo kwangelo lizwi ezo zinto zigwetyelwe zigcinelwe umlilo
kusekwimini yomgwebo nentshabalalo yabantu abangahloneli Thixo. uthi ezi zinto zonke zimiselwe umhla womgwebo nentshabalalo yantoni yezinja Abangahloneli Thixo. yendongi yenkomo ethi lo mhla ulindele intshabalalo yabantu abangeva Thixo. Sishumela loo nto yoba umntu aye ngeenyawo zakhe ebaleka esikolweni. Sethi uba noba ungaba nenkani xa ungafuni uguquki but ilanga nelanga liyarekhodwa uyokhunjuzwa ngalo masifike before ugwethe uyoreminder awungeke ufake ungazi kodwa uyoqala kuqala udlalela ifilimu yezinto zonke owazenza nezathethwa phezu kwempilo yakho waze waqinisa ikhaya. Jesus Christ is coming. uJesu uyabuya uzolanda ibandla. That is why we are here. We are here to prepare the church. Sizolungisa umakoti ubumakoti akabarethu kuhlwithwa. Hallelujah. Jesus. Asifani ke Jesus. Le nto ke inye ayingafihlakali kuni Lento inye mayingafihlakali kuni. zintanda ukuba phambi kwenkosi imini enye injengemihla eliwaka Phambi kwenkosi minenye injengemihla eliwaka injengemihla eliwaka. Yes. neminyaka eliwaka injengemini enye. Yes, quickly. Verse 9, inkosi ayilibali dinga Inkosi ayilibali dinga ungayibhala phansi nje or uyikhwele whatever. Inkosi ayilibali dinga. njengoko abathile babayiyala Njengoba sithi intoba nje thina yenze njalo ukulibala. isuka izeke kade umsindo Into eyenzayo ithi iBhayibheli isuka izeke kade umsindo. Lithi ke mangithetha ngithi unobangela woba ungagwetshwa kungenxa yembinana ephila kakuhle emhlabeni. Ngoba lithi iBhayibheli isuka izeke soba amagama ibambe umsindo wayo. Isuka izeke kade umsindo ngokungathi kwisikhathi sikaNowa irizini yokugwetshwa yayingenxa yesono. uThixo wayedinga finish isono emhlabeni. uThixo wadecide ukuba akaligwebe ihlabathi. uThixo useka kade umsindo sothi intoba ayazi le nto yenzayo kodwa sikwazi uThixo oseka kade umsindo. Kodwa uzobuza ukuthi ubani kudala enze izinto but he continue esenza izinto zikaThixo. Sikwazi uThixo oseka kade umsindo. Ngoba unobangela oseka kade sikwazi uThixo nobubele alindayo intoba lonke uzaphenduke. Nathi sizezozigidini zoba lingatshoni ilanga ukule meso kuyo. Lingashoni ilanga ungaphendukanga. Hey, iyodlala ifilimu ekhaya nabantwana wabakhonza wabakhipha wabulala. Esifuna ukurekhodi ukuthi ungumbulali wena. Prepare before it is too late. Ihlabathi lisenokusonga ngomso ube usekule meso kuyo. Izono ziyashiya nemithwalo yazo. Ngoba iBhayibheli lithi isono siphinde ukusebenza kukaThixo.
in my spirit behleli bethi ngixwayise abaphathi bemfihlakalo, ngoba kunento esingayi-understand. When you preach i-holiness, you must know ukuthi usathana akayifuni. 2, laba abayishumayelayo basenkingeni if abanayo knowledge. Usathana each time ushumayela utrya ukuprova i-point, and akazuyiprova ngento ongayithethi, akasukulandela ngento engaphumi emlonyeni wakho. Usathana ukubamba ngento oyithethayo. Njengoba ngishumayela nge-holiness la, and then phanga phansi ungilinde nge-message engiyishumayela, akaku-athethi ngento ongathethi ngayo. That is why laba bangakhuluma ukukhuluma ngayo inguquko lokale zona usathana kanaxesha laba ngoba usemkhathini babathakathaka. Omunye usisi wami wafika lapha ebandleni wathi ngangithunywa kuzo mamela imessage, ngoba xa iphenduka imessage ungasathethwa ngoba ukuxolelwa kwezono nenguquko la kuba isiqubo sakhe la. Bathi abanankinga nalonto le, but la kuthiwa kuyaguquka khona bangena njani abantu benezilonda zingaxetshulwanga, sizophila kanjani uma zingaxetshulwanga? And iduty yakho mfundisi ukuthi uxebule izilonda, ufake i-betadine noma into efakwa esilondeni ekhawulezayo ukuthi isilonda siphile. Ake sifunde ke sikhawuleze sigqibezele. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 yedwa, and then sizofunda ke verse lokugcina bese siyagoduka. Second Corinthians chapter 5 verse number 10 yedwa. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, chapter 5 verse 2, chapter 5 verse 10. Kuba thina aba sonke simele ukuthi sibonakaliswe. kuba aba thina sonke, kuba thina aba sonke simele ukuthi sibonakaliswe phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu. ngoba ngiceba ijob le ithi kuba thina aba sonke simele ukuthi sibonakaliswe. Thank you. Kuba thina aba sonke simelwe ukuthi sibonakaliswe. Thank you. So ngamagama ngeba ngasenza ngoba nawe uzawufika.
ithi kuba singaza nje futhi sime noma simawutheni la ngoba ithi iBhayibheli ithi uba thina sonke kuba thina abasonke kumele simelwe ngoba ngakudina lento engithetha ngayo kodwa ithi iBhayibheli engiyifundayo ithi ngoba thina sonke ithi simelwe kukubonakalaliswa phambi so kwesihlalo ngamagama same Jesus esimpreachayo uyo zawuphinda hlale esihlalweni sokugweba phambi kwesihlalo sobugweba sikaKristu ya ukuze elowo azuziswe hayi thina Yo. kodwa ukuze elowo azuziswe okwenziwe ngomzimba ngoko so akwenzileyo ngamanye amagama there is no double up in heaven ayikho indlela yoku-escape amasifika khona lithi iBhayibheli lento yonke enzile ngomzimba wakho lithi uyodlula la esihlalweni so inana wethu uyophendula bayeka abamosayo bayeka benza imbulo benza izibudenge ngoba lithi iBhayibheli umuntu ngamunye uyeza la yasimanga zonke asenzile njengoba unembongweni uthi umzimba wakho lo owenza umbulo ngawo kodwa lithi iBhayibheli umuntu ngamunye sesoma phambi kwesihlalo sokugweba ngoko akwenzileyo nokuba kokulungileyo nokuba kokubi nokuba kwakulungileyo uthi nokuba koku songamagama abangcolileyo nabaklini bazozoma apha iBhayibheli masifika la umsebenzi womuntu ngamunye uzocikidwa emlilweni yothola ukuphila impilo engcwele akusi-waste of time asiwasting ngaxesha into abasingazenza izinto ezenziwa lilizwe sibanjwe yizwe soyika lona njengasilapha uba nalingekho ngebe nathi senza yonke into eyenziwa yizwe kodwa izwe lithema sibe umahluko phakathi kwabangakholwa nabakholwayo singahlala phansi kumele kube khona umahluko phakathi kwabakholwayo nabangakholwa kumele kube khona umahluko phakathi kwabakholwayo nabangakholwa heyi mayigame le nto yethu yensindiso izwe malibone kithi siyeke thina ukukopela ezweni kodwa izwe malikope kuthi nefashion le siyeke ukukopela ezweni heyi singonyana bakathixo ophilileyo ekumele izwe likopele kithi hayi thina sikopele kulo singadonswa amandla ezwe kodwa izwe alidonswa ngamandla kathixo kithi situbethele mfana ngoko akwenzileyo nokuba kubi nokuba kokulungileyo nokuba kokubi nokuba kokuhle nokuba kokulungileyo nokuba kokubi ithi iBhayibheli umuntu ngamunye uthini uyawuma phambi kwantoni kwesihlalo sokugweba sikaThixo bantu bonke abanenkosi so ngamagama njengoba silapha nje silinde lolanga silinde lolanga haleluya Nkosi uxole ngibusise thank you Lord Jesus Luke number 24 verse number 46 and 48 isivale siyaya kulenda kumele siye kuyo
But I'm praying ukuthi tungasesiye sisezingqondweni. Angenceda into yoba sibhabhadiselwe ezonweni zethu. Ngisho ubhaptizo lamanzi olikaJohane wayengabhabhadiza abantu ebabhabhadizela ezonweni zabo. Kuba xa uvuma ukubhaptizwa, ubhaptizwe usenezono. Ezazono ziyasishwa, izono ziyavunywa. And then masivuma izono sivula ucango lokuba uThixo agalele ubuthixo bakhe ezimpilweni zethu. So we need to repent. We need to repent before it is too late. Let's read. Luke 24, please. Verse number 46. Verse number And 46. 47 and 48. Verse number 46. Wathi kubo ubhaliwe ngokunjalo umelwe ngokunjalo uKristu ukuthi eve ubunzima abuye avuke kwabafileyo ngomhla wesithathu. Verse 47. Nokuba uvakalisiwe egameni lakhe inguquko. Nokuba uvakaliswe egameni lakhe, lo ozawugweba uvakaliswe egameni lakhe inguquko. Nokuba uvakaliswe egameni lakhe inguquko noxolelo lwezono. Uvakaliswe egameni lakhe intoni? Inguquko. So thina ngeyiphi esishumayelayo? Because umyalelo uthe uvakaliswe egameni lakhe. Not blessings. Ezikelo sicela abantu zonke abantu ngazo. But ithe egameni lakhe into emele siyivakalise intoni? Inguquko noxolelo lwezono. Kuzo zonke inhlanga Ithi kuzo zonke inhlanga uqalelwe eJerusalem. kuthiwe Uqalelwe uqalelwe eJerusalem. njengoba sihleli babandlela nje enye into okuyisabefundisi ukuhlala eJerusalem, kanti kwakuthiwe siqalele siya. Awuthiki secret yokuwa into okuyisabefundisi kungasebenzi. When ungasebenzi inyama iyavuka. Sawuthetha isixhosa. Xa songasasebenzi uhlala endlini kick off u-enjoy imali kaThixo. Because imali kaThixo luyidlala. But awukho kwilayini yokudliwa kwemali. Ma uyidla ngongo izawudla. Izodla wena. Ngoba umyalelo uthe asiqale. Singahlale eJerusalem. Baba iminyaka mingaphoko ushumayela le ndaweni. Siyaqala simuve. You know manje ukuthi ngihlale esitendeni mina. Ngiyazi ukuthi mase ngiyekile. Sikhona izinto eziyekayo nazo. Siyancipha mamoya. Kuvuka inyama. Yabona mawulala kuphuma ilanga ulala ebhedini. Inyama izawucela into mawuzenze ngoba unayo into okwenza. Sibona befundisi bengomanyaleni. Kanti bayeke ipurpose. Bamuve kwinjongo kaThixo. Ngoba sekuthi uyathanda mawubhizi uthandazela amademoni every day. Ubhizi nabantu bekhulula abantu every day. Ububhizi sisona. Inyama iyafa xa ubhizi kwenza komoya. Tshintshwa namehlo, ungabisanawo amehlo okubona njengabantu ababona ngayo. Njengoba silapha nje sathengwa lizulu. Akusho ukuthi amehlo awekho, sababona abesifazane abakubona. Bathi ngiyenela owami umfazi. Kanike zikwenela.
andinayo i-appetite yomnye umfazi. I-appetite andinayo yomfazi wam. Ngeke ndibe nawo amandla omnye umfazi. Amandla ezinawo ukuthi ngeneze my wife inkosikazi yam ekhaya. Ushiya umfazi wakho le nto ishiyayo nawo mgobhozo ofanayo nalo ushiye endlini. Ufuna i-deliverance, umoshakele ekhanda na, ngoba le nto ishiya endlini ingcono kunale oya kuyo ngaphandle. Jesus Christ is coming. Sidinga ukulungisa, sidinga ukubuyela kuThixo, siphile kahle, singatshali umoya wempehla, singafaki ikhensa emanzini, ngoba le nto yiyo niyoba yiyo uyelani kuni, namntu kuyele kuni. May you please just come forward. May you please come forward. Acts chapter number 2, verse number 38. Thank you, O God. Thank you, King of Kings. Oh
Izobhabhatizwa ngamandla kaMoya. Jesus Christ. Can you please read the word? Quickly. Wathi uPetro sekubo, "Guqukani ezonweni zenu lonke ngabanye, nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu." Uthi guqukani ezonweni zenu lonke nabanye, and then nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze niqolelwe izono zenu. baptizwa namhlanje sinawulibhaptiza egameni lika ithi ukuze niqolelwe ngoba alubhaptiza loloqolelwe the hand of the Lord, 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 the hand, pull it down, the hand of the Lord, the hand of the Lord, the hand of the Lord, the hand, 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 Isanta, in the mighty name of Jesus. Isanta, the hand of the Lord, the hand of the Lord. Please, just close your eyes, whatever time is there. The hand of the Lord, the hand of the Lord, the hand of the Lord. The head, the head, the head, the head, the head, the head, the head. You want to stand the sacrifice for the head of the Lord, the head of the Lord, the head of the Lord, the head, the head, the head, the head, the head of the Lord, the head.